na asem no kwenya me ye nyina AGYA nsem sebe ye nye ye boapa ye atwene timi siro ma me ani di kwakoma to ye mo na nkofa asofo bi bae ene mo obabo mba ye se de be ntia me asori me ni me kunu ana AGYA so kofa aso AGYA so da si wa bedu sa abre ye ti aso na nipa enu time na 20 kwa se si asori fe the practice be be atret she dey say me kwa me pia but we be am fa bia se me be fo akura wo ya na dwemu kana wati me kwa me tifie kwa me hunu de menye adesia na na mbabo mba ye wo asori mu ye AGYA so na si woni de na menye be fo he ya na wotre so for ya nkofa na masa o mabu bi bayi no obi ni me be asem kura to firi akoye sa yo asori mu ma me sera ko akoma to ye so for de me am tiwi me ne asori members ye be hia ye first board meeting ye ne be kasa antwa ye be ko bishop ko because say asori wo mra wo mpanifo wo mu ye hwe mo ba ko fo mfa asori ne nhyene nsem ne de ope efise minim uku bra wa asori wo ni uku asori ye ko jasa se kura uku ene hwe me so men sai si awade mo nyina metima de me bi am se ka bi aba asori bi metima de na sa me ya be fo kura me be yi na bi AGYA asori na si wa bedu sabre hwe asori branches wa mai mu me ko bi me shop aye nto ade o enu ase no ko bi na me tia no saa na me tia no ye nto hwe ene ye be hwe sofo na mo ko fe na ba ase a wo se me ye be fo no ye be hwe pa ye be hwe eya oh beasmo mi anso mi duabu bi duabu wi ase yesi aponchi ni wu a na ntintin sofo ba ko wa hai na wo ye oli so no sikasem na didie ene o hwani pa so hwene ha na se medini ho abufu ke kan ho nsem ane se ija na kwa mokwa ekofa we bai ono nso de menim se nyame na asoma no se bonse na wotre ne sane ni pa tehwe ne o ye se no so kofa problem abrami aso de yenye ne sa yenye aso de sa wo tumi kura to bo ase yesu onam no on power nyina ye ne dia so no on se yale sa yale bo mba ka kura o tun ka je se ye mfa ni padua ne man kraman nso fu we de yale kura nyane yale kwa no dimdika kwa kwasa yale obi enfere ko dimdika wona mo no obuso bi se yale fu obi ni ba bia ma akosa nya we so ase man say ni me bi koso itimu se emwa e wa soro ni ya na wo se metimba bo amane ni nyina gina abai semoso ti sei kakra bi ni metube yi ni wo bai fo na ko fo bai ku go bra kuru nyame anim identity mu e pasolo discrimination na no so da me so matrasi e hu se na wo tube e kosoro ya minim sika e ba e correction beto adanse die ni ate ene ntutusuru de ba na wo tube minim sika yinya basadi sati ye abaisem
abeisem no nkunya mienim esa aso no san bo pete de tiene se woni pa no obaifo a olitini wodi baye bia eni asem obaifo bia no wodi baye be ba so ma besa aso no eni se so ewia senso no metimi aka se uchem mienu a at least e fan ye e betia be ai bayi eja mate na me na kakra o ya sure say asem we ti na oba ya ma say bibi wo hono na we no e kata ni wo na odwen se bi ehu hia because the business ehu hia de ti amekasa me nya nkwanche sofo me a train pastor ana djuma nso ma yache me mo obi abeyi me mano enkanchire obi so yo obeifo empire bona help onyame ho ena esane ana aka obi no otiatie mu yo obeifo enye me na nkache nso yo obeifo kronkron tamben ino sane be kachire onipa ne se won kache wo ebe ko bi sani pa brother aja Bible say me no na miensa ahia mu oba bibiara ewa awurade tinu a na awurade wo nti wo krokron de sa wodi nyame tumi esane obaba na wo krokron so ba Bible say esu ne han omuntumi ntima nti se nyame wo sane na sa wodi ba yie ba mi ti ase a ebeta ato wo ba wi ase ache esikafo epa na wo betimi de wo se so ombo akache me se wei eye sikani ya boni ba yi ebini ho you hear Ghana sikafo kese won ya boni ba yi da ebini ho bibi obi e boni ba yi bi ya yo nipa ohiani yanofo a wo di kura ho ni ba boni ba yi ale kile sete sa aja o de ne ya hunamu asem me yesu sumu adwuma sa wo oba yifo wo 1 trillion na ya yempaibo na wo ba na wo ka obi adwuma enya oye baba yi ababa so baba challenge na metumi de baba wo itu wa trillion na so baba na asori ni na so de bayi wura so dem wo nkokro sane are you feel uncomfortable? How old are you in the spiritual? How old am I? About 35 years. And you was going to 400 years in spiritual. How old am I? Who call as of school? Of what? 400 years. So to because who you to when you Muslim media, met what's here? What can be possible? Aja. See, I hope I saw say. See, I'm a Bible. Aja, sorry, ma. Say preach. Na ye bibia. Obe tuna. What you say? What's your former? Set it here. Yes, and then you bet me here. Aja, enuntina. Obi a wona afamudia oye. It's who they now yes, identity, fine, you share ideas. But when it comes to the spiritual issues now, man, it will come against you. Oh, it will come against you. Wow. And later, you will respond that either you are true speaking. You are true speaking, Pia. Baby, I didn't know. So one fan to if you talk, and I'll make sure you will not ask increasement of your pay. Because they say it's gonna diminish. Thank you. Yeah, sorry, you're one for it. I'm ready. Thank you. See, I can say so. You do my so, and you're a Bishop, my home. Bishop. Bishop, she said, I said, no, I know it. Bishop, one man on the shot on you. Bishop, so far didn't play James. I feel like I don't know a gross so. Take a so. And what by four, no way by four. Obi for home, let's say you obey to time, never more a dominant. And then, never both here. And then to me now, what? Pastor James. Me, I'm a catch up, Pastor James. To say, be beer as well done by honor and a baby and a woman and a young and I oversay. I'm my toe. Is it correct? I saw more papa. Obi on your go so according to because was away by food. Can you miss out the panel? For nature. Unaya bana fa channel. Obi won china buano. Woni way.
wo ku ayase 1 minute wo every when you test about thing na one will be to tinka what na ka chen say enipa nam go to tinka e fa ho bai stupid e fa ho bai what will go on your bai foda what will go on your bai foda afia so dem for obom nyina bai afia we dey say about thing no be to go on your to tinka o to bai fo go on your bai fo e fa ho wo ye Kristo ni bishop elder ma hono so na so na minim ne na mi hui aso na minim no ene na mi hui hwe Yesu Kristo mpo awo din ho no o respect abey fo Yesu o respect abey fo onu ewiase na ye ne dia won fo so betu bayiye won fo so betu bayiye wo shebey fo a bayiye na kasa respect no to ko nchen awurate enu obibiye Yesu dabi minim ni hweye so wani ne boa yen o to keni mun kunwe ayi e fa je emprekokuo we mu na be for the bokolo mako yi when you use obi ye be wo force no metu be vo di ka ma nyina ho me kakra akwazi won ti ase won tu enke mo vo so hwe se di pa wom hwe enke mo so se di pa wom o so ma che be for da o wu se imama ti be bi o tu be ye da enke mo so ye ko so ada enko so elder classic she ma na we wuni ya ni kum adi asase ma yi ni kum na dey port ma yi si so dan first ono ayi so fu dey do so obef hey every family na wo boy aso dey fapem kura wo no e na po ayi mi etimi to ye ene ni kura o je oban bayi Pastor James na so ni go oban top money o he o we wuni ya ne basinati Otongo, who shall watch you unless you are, who shall be Pamoja? What them? Nipamoja to buy the Yako, lapters. Because one much cut off say, in Pamoja, you don't collapse. Then the more collapse. What am I say? I don't go. What about prepare? See, me free her. You could general council meeting. Pastor James no obehia mo ho enti kwakuma to yem na Pastor James bench mu na se a won ye secretary me de sa se me beto pro so me hwe emma kwan emma basabase ya ti sa eyanim guase ma Onyankopon asafo no enti me da wase eldo poku minim wo som no a okeka wo di frase na minim ye se wo ka bibi fa asoro no ho a eni se meji wa chinyi Me dia ba me de kitian enti ya o menya ne ntie ne di kan no openne free ye yire no se ni abani nyina me di siwo so mate se me pane chew nemo ye wie council meeting na breba mu a ni ametutumi na aba ho e di chew pa eni deep mu se abre no mate ti se dia no ko se o ko do ye to ali si wa bo ne bayi be first study and study adan o be fu ko abre no wase no ditim dan mo fa dan dem we so be fu ko dan mo fa ko on how be o be so nka no on be how yo eti se ni ana me ka no mesro se okwa di ka fa chew pa koma no na praise mu no me so me ba na am di chew pa ama ti misro di no hu dwuma ma me na ebe he se Pastor James dia wase ye de ne to no ye de ne gina BBC ye makwan e mo mu ye ni masesa Erade nka ho na won hya wodi Pastor James metra ho anhwa manye ma bi nkoso menye ne tie se asafo na wo mu no wo fatumi bi de ye adwuma wo ba fofa baye asafo Onyankopon fie ebi ife ebi kunsuo ebi pota wonan edi papa mu o hanya mane hunu na aba asafo mu anti ene dey me mo anya ne tie se everything time me that's why bishop no sane ye no emra na wie ye nya dia mema ho kwa bio efi so Onyankopon fie enya sakasaka ene ye de tra ho no mo
asumdwe ene odo ne yede tena ho enti wo so ya hweye me mma kwa bio da sesa atwumedie no ebekoso se wantie nya me kana nya me ye se me transfer na mdo akoto okura bi ase na akọ na akọ bobe ye obi atwenkrante no obiewu ade Bishop my surprise what say no kan Pastor James I don't want to be it my dear Pastor James edie no emu dia he ana ye adbone na me nkunku na esane awodi na edi dwuma Jesus kwa ebai hu se ebobonsam bi a wotode ye ebi esida ade wo hu wo bo di a na ebi ayira ko ho ebi ese sawo no no dia ma na sofo ebi ne wo Pastor James Bishop no nyaje apostle jadia wo kan no sani ya sofo bi akọpọ maami beye ama ne papọ ga waba besi dan de maami na tina mu ena beye ayabo maami woni ni nuanu mienu sese ye tu no ama na kwakọ tena da moto bi ama de on bedie kura wo ye de ama wo mu ade asama wo kan ti asama Bishop wo kan wo experience ba ada tuma na nya wo nko na wo sunsun a wo betimi de ato beye enti se Bishop wo ka bibia medium sunsun sai se mutemu aso bem ada ya so betu ba ade anya ama ne kasa experience asembia What's up, brother? We are mama. I don't know what I'm doing. You are one of the seconds. What's up? One of the seconds. I'm surprised. Now, since I would declare 40 days fasting, my hair, no, it is said, soon, no, 70 years, you are in free. I'm in free. I am mama, me more be a baby. Yamu, Crown, and Sunny. Will free nipple what yet, meka. Oh, no, say, or your pay for, and Yamina, me pony baby shop. Sena moya ama 42 huno sena moya we na sawa mi fra so no maka ye opposite one ma bie me branch but nya sane na me fra mi aja se wo je die kakra na wo ye wato wo de na wato mi ru pe wa wo be hu se ne be me ye onya me ho ana de mi ye duma anya me na na e wo be ye Pastor James abu ne sa wank ni Bishop wa ye na sia ya didi na na se sa be du sa ben zoi ana wo na ni mwasesa aya baby agene tano sawa fantoa efito makiasa na subuso baby amikina na kina atomo medie aja wa na obo se buso enti sa wo se enya papa ana na so so ye wa because wo na amanteme enya na so na mbedi wachi wa kasa no ho amo bompaye amo bi ama na fepen na na fasting ye no patia kofom kakra ayesa enti aja ya o kan de mesrewada o de se manu atia wa me sorry but odomo na ya demand de fi ura de buso me mie ma no emo obi abaye try say hweyie ena wa ankasa entia ni akoma tina simple at all me ho adwiri me pa sa wo anya kodro e kasa tia me sa Nelso wase onyankopon wana areto wono woni nyina amuru nia meka ne se me pa matete wa mo aduru sei wase anu ni anu hia entotomba Nelso nia mpese wonya ne ntiye ne se gina ya amasie ne de ehwa na bigina se wo mpo sa abeibo sa homani awutu na bi gya wo mnan wo nyame fie bi kusuo wo nyame fie ebi fifie no de ebi nsibio emra na wieye Bishop esuma ene wo ka surprise nko a wo nkunku ni ala na nkunku ni esanya na asori efa ni tuma pefra ana ma bo sa wo sa me confirm say ye betin the constitution na say ba ko council meeting ama enye masano nkunku ni esi ejire mu ano ana na aso na edole na aso na ekoso a ene ama ye tumi ka say wo ye bishop say the man ankoso a enke ye ni bishop enke wo tumi nya pa ni bishop bishop David adey empire body eno die eno nya adwe aja me respect authority. Let's get one thing clear. Sisiano, if you are a Bible, you need to sorry no ana. Chirimu. Because ye shiasi e vampire. Nkronkron be san. Se nkronkron san na so touch obi. No ma so obi before. Me to me got
Iti mami adwa na youth, e brother ye mamu, ukwada ye teachers. E fia na ye Bible. E waso. Ye ni free one ana ye to aso. Mami. Bishop na bishop o kan monte na se tietia. We eye tietia. Oh, we ya dia be house or be nipa na drop from the church. No one to say jaya. We so ya de bon name. Be se kusa se. We do ngungu se asa woni ngungu meeting na so na so bi be wase. Na monte bishop asa. Aja de me kala so nya te masi o. James. Eye pa. James. Abofre kuma amate tio. Edi me say go so asa wo ahye osofo. Me modern boss na me pagya obey your general secretary. James me true no kwahwe nkwa ena de James ahuri atena me ko ho. Amma onu James ka kire me bishop say edidie amma ye twon. Amma me wosra asa. Hey. James one odin. James one fenu one na wo pe. Me ka kire o. Sa me ka na wutie ya kenye ni. Ah! Wini James mi enu ya pam. Wini na ya adwene ba ko. Wini nya hwe. Eye pa apo bi beka wa. Na firi won tumam. Na kama susa wo a wo ye me ho kafo no. Enka wo so wo ba fua James so. Asofo. We oho, sofo kwaku oho, sofo Peter oho, sofo Kofi oho. Wa na wo pe, e na do propriety. Wo de to aba. Wo mi ato aba na yi no. Wo na adi animu. Wana pentu odidi wa ovenu. Eye. Wa kan yiye, wa bua ni yiye. James infendi me. Wo sana mesa. Wo kasa eye ma wa bo modern. Eye yi a ka hu bi. Na se wo bua ni James kuma dwuma. Eye ma. Ha. Mira. Edi asa. Boy, she. Wa ko ma to yem. What? Abo preko. O se ma bia de no anu so sei. O se wo ba. We bra na wusa na we slim. Hom. First do do say na wonye. E se enyini. Ana mo aye kesesa. Na so still a mo sra no wo so. Ase se wo gira otumi enya me aduma. Wa na say. Wa ko ma to yem. James. I'm going to be more than what? James. James. What? Ayepa. James. Chasso. You are Messi shop in the morning high. And morning high, Mammy can be calm. If I show woman. Oh, be about not just say a muya man. Now I attract customers. Me patch up, I'm his kind of autonomy. You will run me no count my see. Won't tell some name no can I say. Sissy can hear me sick. Yes, so sick. Isn't it making that so sick? Come on. It doesn't matter. Oh, background my farm. Background my farm. Me here be this and baby sow. Me Joe. Me to me by Miss Canada magic power because it me myself. Labinu ne kuma mamonska. Shelly on the catcher, your maniska or Becky. I'm a slow. Mammy, Memphis can be a mao. Memphis can be a mao. Me want to make some from me said you shall be none. Mira, so sharp and NCO, then when you way. And why? Ah, you're not going to separate shop. Is it this kind of amount? How many times have this come out? Why is kind of a oh, come on, business. Two can't say, and now woman is kind of confine and come and do that. You can't ask me that. One can confine baby being scan. That's not how we know. It's kind of misco. A son sicker. Get over. A told for sicker. It makes them to be from a and yet said also patrol or terminal. I have responsibility saying how to take care of me. Say I woke up at them in trust. Nyamiji na because me rap at me yes you the you. Me wan na why I na down the man. Because I see me a foster. Me don't want me for me pay interest can them. Because a signature. I was certainly the unique being you and I'm yes. It was a baby side. Don't go even ever said this man. At the mic. No Pierre who sell here for we Bobby sell. I saw you come out then. And you're a personal account and I was a personal checking my son. Now can I into a set? That's how we are smart. I saw you so sweet penny womb. Ah, me rabbi them in Tiasio, me tete, me see me here scam. Me here. Ah, me now for no question from job ya stop. So I said to me, Jane, na mama. Ne credit mo we see allen. Who's the show here? Okay, so go to the market in this case. It's okay. I think it's like you are stopping me or something. You have to do it. It's a must, you have to do it. You're my husband. Maybe I want to go for this scam.
kebehwe aka do nkwan hwe ba kan hwe pa na obedi eh nkebetsina pa o kwan isi me mu beta mak na naka nse se o kwan se o de o kwan me ko mu do ni obi wan strategy o me aja se me force me tisi no me tisi mo di me tsi ni mo di scam me tsi ofa ha me be wa ofa ha me be wa me tisi na di scam ne den sika so sika ta ho unsu na ote so ma me ka oboa me tsi asori sika de oni papa ko entumi nkam sika pudio emfama obi obra board members obi ani ho he na watam sika de am obi it is not correct and try na opani wa wasafu mu ache enu ti ne de ni beto but as so banti ase mu say asem we de eni kwase bi si wasafu mu bio it's not correct sa asori sika watam on your own edema no eni kwase sisa so for we there me da se bebre we ache so we so for ampa we awasi akasa kra no menu me ho na yamfumso ne bae magye me mfumso ato eni nyina ne say ye preaching ya mu preaching ya say obi ho kire no a toa no enu nti no nipa ne ho kire no me nso hu se da bi sabe me ntimi ma aba na ho na kan ben kan timi diskan be boa nipa because nipa ti ase a nipa nse enti se wo kan se di a me sere wani magye me mfumso ato me se ebi nsi so sere wana so for I'm say me ni mi ya ade aboni bi anim how much after I saw the banana ho kire no body scan no ano anya aboni bi a jaka sansam no kraka jaka wo de bia asem ba na uta na chi asem bia ba na uta na chi na de we bone wa wonim se saade we si wa ye bi da me ka ho asem wa ase asem kuto enti na bofu sa no ya bute ade na se wa wonim sa bia wo ye no nya ne kwan so a ensusu bi bia no wa bi di na chi nya na sani aka asem no entwa yi sasem le bia ba me yaka sa ne sigwe na usatem sika wo for the komo so okasa me du ho ya ba asem so fu ankasa kan ma se magye me mfumso ato ana repeat asem ana se ne me meet na se wo so woni pa ho wo amose mo pesa mo se me che so fu ya bi yense o wo utu nkotu edo ni kwaji obi kuru so fu ba ya abona so fu ba aka bi acho etem so fu okotu edo kwaji obi kuru ba maka bi acho timi nka sa asem nche so fu aja me nka okotu edo ade kwaji obi kuru na me ni ha asem no de e esi na asensi e fra abaso e na ye di sisi kasam wasam eka waye asensi bio so fu sune ba so fu aja sune basa under my administration there me ma kwan masade ni pastor me ya se bi si bio de ana ntu se mu na ekọ eni kwasa sorry sika board member obi ani won kwa on your own what times sorry sika e de no and try de mu ke plan se bi wo mu a bible say so onwafo mu a empress already osonso very good de wo ke am refer me 2 times yes just 2 times it is the media say why asem de ndi amoke wo de wo ko to adura ameka me mo eno e wa si atwam eno nya wa what time woni be ma bi koda ya wo si wa mouse ke wo fu a sika nka wo twa na me say what time eno ho na be yi wo what time wo twa be ma sofo kokoko e mo se odo wadi boni wo ba me nka ren kire no ono na ye o sponsor me kire o sponsor e wo yes just wasi kasam a aba na ye kana afa de wode wada na o ka ho ye di wa ba ma ntari a o ko tira ta o ko ta ya ma cho eno asem ne ka ya ma cho eno asam ne ka se ya ma cho asam na ya ma cho ya ma cho kasam na aba na ye kana ena wa fa so na o wa ba ma no fa ne ka enta mo ko akol ku twa se kawro ya me ile le ba police station be you mo kan ajapo ne tenten ene ne tiatia enyina ne se e free na ekọ ne mpese sa se mo besu asa
fatusu Yesu tia manunya Fawu tu aradeso Fawu tu nyamia samso ya fatusu Yesu tia manunya